Dantandi nanda Ameriki jasa Washington to nuchi dinzu sanzu jene milo dunju donga kui lungku soche masong hogi niji gi gongla Urusi Ukraine gi jasa ki futsu bi zhongqie jin kaji gi tola dogo zhije qingbu jiye bari Urus ma gi meishu pende guju jiye ba mazi jampe pende ji tunji lhasu jia jo dang dunti gi demgo guju jia ji chira jindu Urusi pende tunji jiasu jene Ukraine gi uiku dan nuju saku kala muntani dogo dan junba dang yang te dan tu songsu Ameriki ngoni jang meishu pende mala tunji jeju ba dang goncho ga xie Denmark dan Finland juni Ukraine gi chosu jindi jeju ba jundu Nani lo zhe Ameriki nuqin rinzu de xia chosu jie jie dang ni Sweden dan Finland jie ken nipu nuqin kongsun zuju jie tu ba zhongyu I think Russia would have done it. Nge samna nuqin xia chosu jie jie ganda jie jang Urusi dada nangshin jie ge zhe Urusi la ma chu che du pundi de ri de gogo qingbu yo zhe dena nuqin jie jie dang zhiwa yo sa ma ri ini Putin dang Kremlin yongzhen ji nuqin jie jie dang yo ba dena jinzai zu xin bi mi cu la chunang xi zheng do ge yo zhe Kremlin yongzhen ji namzhen ni nucho jie kep cu Ukraine la ka tong go song ge ma la dang tab ko so ku zhu jie ni ma chu za zha qie de dong zhen yu lu ji juan ju jie ji yo jiang qie ge ba cu dan le Urusi me shu pende ji nu ba ya jie dong yi di gu de la na me dam rong wa zhe ji juan do The threats that Putin is making about the use of nuclear weapons are Putin gi dengche goncho gi di gu de la tongcho dam rong gelen yo bi je ke gang rong xi gi de lan ha me dan ning ge ma ri re ta che bi Putin gi u tu thab zi ji dengche goncho gu ju ji ba de yang ma si ba xi ma ri Urus la ma chu thoma lang du ji mi yu ju tu me ba dang du da da yang Urus dan Ukraine cho ni ga su la ma chu gi je ka tun ji yin ba de xie ka bu cha yu Yini chege ba tsui dadi nipa la dana Moscow cho ni nusho jekab tsui Ukraine la jebju jeshu chondu dangchi techa chewa dang wutu tabzi ji jetam drama lali dasi ba reji nye da dangdu. Ari long che kangi sango ba Ricardo Makina ki dana wine su de chodigi nyendu shuke tsero wangmin.